Jatino maya ong laisna nunggang maya ong yakhe jati lekumaye thangnai ha jatino maya ong laisna nunggang maya ong yakhe jati Yang kaiman yang kangkai bersama ADC election, awalnya bagai unis Amtali Golaghati ni Constituency wa angkaca independent hisabo ang nomination submit kaiman itu ni mo. Ang nomination submit kaiman kamu na Tripura ni jata ADC area na hanurok hak kaiman ni, tay Tripura ni coming generation existent tay survival no mojbut kaiman ni tay sikur kaiman. Kamu na one sokoi no. Amano mo sungguhnya tinang nomination do kayo karon kami himala Indian ka democracy country among democracy country o democracy system no democracy right no na tahu ni baganyo democracy system o pangjang kangka kay tay kun alternative among baganyo tinang ngoro kayo nomination abo busiya taboron si den disi pod MLA pod ni bagayang one sugoi kayo dago tamu kangka kay survival kay existent tigasarok ni crisis yang itu, crisis na fill up kanya ni baganya, tinang orang demokrasi sistem nomination te paruo, tapi ADC ni har tahu bui sikut kiri, hano sikut kanya ni baganya, nak semua bisang ni nakar panchayat, jata ADC area no tu nakar panchayat kanya ni itu, kita apa no, main kan protection nang, protection ni baganya.